ndabashuje mbifuriza n'ikaze nshuti bakunzi b'amakuru y'iteganyagihe mwategura n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Tugiye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 22 Werurwe uyu mwaka wa 2025. Mugiye kubigezwaho nanjye Frank Rusanganwa. Duhereye kuri uyu munsi rero, kuri uyu munsi masaha mu gitondo twaramukanye urunyurane rw'izuba n'ibicu hirya no hino mu gihugu. Nta mvura twagize mu turere twose tw'igihugu cyacu, gusa masaha y'igicamunsi ibicu byiyongereye hirya no hino ndetse bitanga n'imvura cyane mu majyaruguru y'intara y'Uburengerazuba ndetse n'ibice by'amajyaruguru, kimwe no mu karere ka Rusizi ho mu ntara y'Uburengerazuba ndetse no mu majyepfo y'Uburasirazuba bw'igihugu cyacu. Naho ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzagira umuyaga uringaniye uzaba uturuka mu bice by'Uburasirazuba werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Uwo muyaga ukazaba uringaniye uri ku muvuduko hagati ya metero 4 kugeza kuri metero 8 mu isagonda. Biteganyijwe ko kandi nta mvura tuzagira mu turere twose tw'igihugu nkuko tugiye kubibona. Mu ntara y'Amajyepfo biteganyijwe ko tuzaramukana ibicu biringaniye, nta mvura bizatanga. Ubushyuhe buzaboneka muri iyo ntara buri hagati ya -15 ndetse na -17. Naho mu ntara y'Uburengerazuba naho biteganyijwe ko nta mvura tuzagira mu masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe buteganyijwe muri iyo ntara buri hagati ya -11 ndetse na -16. -11 zizaboneka mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba, ari nako karere biteganyijwe yuko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu. Naho mu ntara y'Amajyaruguru naho biteganyijwe ko mu masaha mu gitondo tuzagira umucyo n'ubushyuhe buri hagati ya -13 ndetse na -17. Naho mu ntara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe yuko tuzaramukana urunyurane rw'izuba n'ibicu, nta mvura tuzagira naho mu masaha mu gitondo. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya -15 ndetse na -18. Umujyi wa Kigali naho nta mvura tuzagira ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo. Ubushyuhe bwo hasi buzagira ku gipimo cya -18. Naho mu masaha y'igicamunsi imiyaga izakomeza kugenda yiyongera, ari nako tuzagira amahirwe yo kuzagira imvura izumvikanamo inkuba mu turere tugize intara y'Amajyepfo. Ubushyuhe bw'ejo nabwo buzazamuka bujya hagati ya -23 ndetse na -25 muri iyo ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Uburengerazuba naho imvura iteganyijwe izaba irimo n'inkuba n'ubushyuhe buri hagati ya -22 ndetse na -26. Mu ntara y'Amajyaruguru naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe bwa -26 hagati ya 22 na 24. Mu ntara y'Iburasirazuba naho hazaboneka imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe naho buzazamuka bugera hagati ya -24 ndetse na -27. Akarere ka Nyagatare niko kazagira -27. Bikaba biteganyijwe kandi nako karere kazaba gashyushye ugereranyije n'utundi turere mu gihugu. Mu mujyi wa Kigali naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe ko tuzagira imvura izumvikanamo inkuba ndetse n'ubushyuhe buzagera kuri -26. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo kugera kwa gatatu w'icyumweru gitaha ku itariki 26 z'uku kwezi n'ubundi biteganyijwe ko tuzakomeza kugira isangano ry'imiyaga mu kirere u Rwanda ruherereyemo, ndetse bigatuma tuzakomeza kugira amahirwe y'imvura cyane cyane ku masaha ya nyuma ya saa sita. Reka nsoze mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu gitondo biteganyijwe ko izuba rizarasa isaha 12:01 za mu gitondo rikarenga isaha 12:14 z'umugoroba. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira amakuru y'iteganyagihe naho ubutaha mugira ibihe byiza.